Coronavirus ki ani suba wave ta chawno saithik nanguraba Thoubal district hojikti positive oibagi masing tapna hantaraktuna district asigi miyamgi mahusagi punsida tapna hanjilale haiba yai COVID-19 laina laichat asina hek horokpadagi ngarang phawda district asigi oina miyoi lising mapan chani kundran toi positive oikre district surveillance officer Dr. K.S. Trustina pirakpa report matang ina ngarang phawda district asigi miyoi chani 15 siankre hojik active case oina miyoi homponipa Lady Apunbada Mui Lishing Nipan Samapan Yankaitaru recover Tobungam Cray. In Singbayai Hokiba Kunja Lishing and Ikungi Mars Tang Kuntramata district Asiki, Nilong Degi Mui Amada Ahanba Poina Lina Asi Santoro Kibani Anduga Ahanba Webta Lina Asina Hokiba Mars Tang Tramari Pawda Mui Lishing any Sama Kuntran Panda positive Oiki Anduga Mui Yankai Siriga positive Mui Punamak recover Tobungam Key. Haukiba Mars Tang Kundagi, Nauna Amuk, Sadorpa Haukiba Anisiba Web Asida, Asiki Oina, Naran Pawda, Mui Lishing Taru, Sama, Afudra Mapan positive Oiki, Aduga, Mui Zam, Humanga CNK. Hauji, active case Oina, Mui, Componipat Lady. Haukiba, the Mitarani Asida, District Asiki Oina, positive Oirapagi Sang Asi, Masing Tarag, Makada Laitana, District Asiki Oina, positive Oirapagi Sang, named the lady, Amaromda. District Asiki Deputy Commissioner Thoubal, Ranamui Piterna, District Asiki, positive Oiming Sang, Asiki, Naga, Maru, Katil Sing Tong Hangwagi, Atam Sukara Sangdole, Deputy Commissioner Haukiba, September Tang, Kunita, the Tokiba order Amagi Matung ina, Nimidangi Matam the Tamamba, Garpu, Adu, September, Kunito de Hauraga, Ta Amagi Oina, Nimidangi, Pung Pan Makadigi, Ayu Pung Mari, Pawudam, Garpu Tamlaga, Ategi Matam, Komtokre, Andumaku, Maru, Katil Singdi, Sada, Yankagi Sangda, Hangamasu, Kangan, Murunda, District Administration Thoubal, Masung District Health Society Thoubal, Kusanaga, District Asida, Hojik Satariba, COVID-19, Laina Lagi, Natonaba, Vaccine Kaptopagi campaign Asida, District Asigi, Apunba Potter, La Ama, Lising Mafudrama, Samapan, the Pavada, Jada, Drani to District Mafumapan, Sangda, Han Bandos, Vaccine Kapre, District Asida Satariba, Vaccination Program Asigi, Nodal Officer Wiribi, Dr. K.S. Memchana Pirakpa, Quality Nova report Matung ina, Haukiba, January Taratutiki Haukiba, vaccination program Asida, Narang Pavada, District Asigi Oina, Ahan Bandosta, Mui, La Ama, Lising Kuntramapan, Sanipan, Mafudra, Anisuba Dosta, Mui, Lising Kuntramapan, Satu Taramatu, vaccine Capre, vaccination program Asida, District Asigi Oina, Jahitan Pandigi, Ipumari Pawi Manung de Leba, Mui Sing, Quality Yamna, vaccine Capra Oidi. Say Kanglop Achida, Mui, Lissing Hundra Teret Subna, Hundrana Ahan Bados, the vaccine, Mui, Lissing Teret Subna, Hundra Mangana, Anisubados, the vaccine Capre, Anisubada, say Pumanga, the Yankin, and Pow the Labor, Mui, Kanglop Asina, Ahan Bados, that Mui, Lissing Contrani Toy Satu, Hundranipan, Anduga, Anisubados, that Mui, Lissing Taram, Samapan Taram Doina, vaccine Capre. Suda, say Humpugi, Protector Labor, Mui, Kanglop Asina, Ahan Bados, that Mui Lissing Taranipan, Samapan, Hundra Trade, Aduga, Mui, Lissing Mapan, Sama, Kun Marina, Anisuba, Dos, Vaccine Capre. Hosi Pawda, District Asigi Oina, Frontline Worker, Lissing the Pan, Sumna Mangana, Ahan Bados, Mui, Lissing Taruk, Satruk, Yankai Matrina, Anisuba, Dos, Vaccine Capre, Aduga, Healthcare Worker, Ahan Bados, Mui Lissing Ohum, Sama Humpu, Aduga, Anisuba, Dos, Mui Lissing any Samari, Nipunipana, Vaccine Capre. Matangta October Tang Amadigi Kuntramato, Haba, Ta Amasumna, Nabak Silver Tuna, Bangkokadaba, Clean India program, Atanga, Kanan, Pama Magasi, Deputy Commissioner Thoubal, Anami Piterna, Pamapu Odina, Maki Conference Holder Bangkokre, Baran and Linka Tamba, Dei Hundrama Mapung Parakagi Palantorum, Azadika Amarit Mahasobagi, Saru Amawana, Bangkokadaba, Clean India program, Asigi Maru Pandandi, Leba Asibo, Lunana, Tamna Honam the Leba Asigi, Nagari Kudingapu, Akar Taminaduna, Parkson, Saru Yahanbani, Nasigi, Pum Adunda, District Asigi, Municipal Council, Block NYK, officials into Saru Yaki, Nipam Dorikoda, Zila Asigi, Deputy Commissioner, Ranamui Piterna, District Asigi, Miyamna Su, Clean India, campaign Asida, Parkson, Saru Yabiduna. Campaign Asibu, my partner, one of the Saru Yabiyu, Hana, Apil Tarabli.